دما خوش ببینرین هجا ایرو 13 سبات 2023 ج روزان روزا دوشمی بویا رو گشتن هر سری که هری بالکشین ل سرانسری جهانی رودانه اما ایرو جاره کردن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بری جاره کردن دما خوش ببینرین هجا 8 روزن به هزاران کس لبن کاورین عرض هجمانه روش در باس نابون که اف ایش گرانتر نبه جمارا کسین حتی ناجیانا خواهی دزدانه نیزی 13,000 بویه هم وقت وی به ادعایا دزی اوتالانه دیمنین اشکنجه ین وحشت جه هرمی دردکوین تیمین بیانی جی به یک جبر روشاهی یال ترکیه دردکوین. دروج هشتانا ارتهجه ده به هزاران مروف هینجی دبن گاولاندنه. لگوری رایدارین ترکیه نیزی 14 میلیون ولاتی جه ارتهجه باندور بونه. زیده تری 150,000 کس جهره من ارتهجه هاتنه درخستن. 8,000 آواهی الوشیانه گله کس دوی سرمایه ده لبر آواهین که الوشیانه بندینه که جنازین وان واره درخستن و وشارتن. هن مالبات جی لبر آواهین هلوشیان راوستیانه و بندا درخستنا جنازین خونه. دایک دلورینه و دبیجه. لا فاتو لا مگوی مارا فاتو لا فاتو مخابکت که دبانا فاتو جبر کو تیم لگرین رزگار کرنه و آلیکاری درنگ من و نهاتن شاندن به هزاران مروان جیان خوش دزدان. گله کس هینج دبن کاولان دنه لی دستراداریا آکپی و مهپی کاری رزگار کرنه سکنان. دستلاتا خوین خارد خازه کاولان تاوی مروان دبن عردی دراکه. ولاتی به درفتن خواه هول ددن مروف و جیرانن خواه جبن خربین آواهیان درخینن. لباجاره لیوا اسکندرون لهن دوران بهنا جنازه آنتی. مخدورین ارتجه یل نافچه انتاکیای دیار کرن کو دولت تنیه و گوتن. جنازین مل عرده تین هشتن. وسایتا و گوهستنا جنازه جی ناین داین. ریوبر پارلمانتر و خباتکارین هدپی به دل و جان خباتین خوین جبو مقدورین ارتجید دومینن. شانده که هدپی لیوا اسکندرون سردان مقدورین ارتجی کر. مقدوران دیار کرن کو برپرسی و مال خرابیه او کسین کو اجازه دانه راندخار آواهین خراب چکرنه دستلادار بخواه. پارلمانتر هدپی سلیحا گلومجی کو سردان هاتای کر تکلداری روشا داویا لور آگاهی دانو گود. وندهی گرانه و هشمارا مریان زیدنه. هینجی لبنه کاولان ده مروف هنه. پارلمانتر زلیحا گلوم دازانین حکومت آکپی و مهپی هریم جمروان خالی دیکه و ریج ملت رو دیکه کو کوچبر بپن. بری بینرین هیجا جبو ورگرتنا آگاهین داوی و روشا داوی یا لحرمین ارتجی امی بری خوابدن حرما مرشک و ناوان دا ارتجی بو و حوالی می روشتماوان لور عبدالرحمن گوک لبازار جخی بمر آمده یه بلی عبدالرحمن دم باش روشا لحرمی بچه آوائیه لآلیه کدن خباتین درخستنا جبن کاولان گلو ایدی بداوی بون ایدی کسی مکان بشین دبن کاولان ده هیوی جوان قد بویه آنگو هینا جی اف خبات دوام دکن. بله يعني فرصة جميل بشي ببرسلينم ده صبات ده أصلا أو خباتين اللي قريني ودرخستنا كسن جوزندي بن آن احتمالا جوزندي بن آن جنازة نجبني كابلا درخينم بداوي بوبو. بله. أولي كورديناتوري قيصرية أبيك راجهان دبو وكتبو كو أوان أب خبات بداوي كريا. بشتي في داخياني جي لنابا نافچه هن آواهي كو لبر هلوشاندن یبون له شپیابون و تلیکه که مازن پیک دانین دبون السدما هلوشینه ام ببیجن زراره که یک بیک تینه هلوشاندن جهل آدم بجی ولاتین کو گلک ام ببیجن کلوپری وانی بقیمت بقدر قیمت دبنه وان کابلا دمانه جی بماکینه کار گو طایبت شخوره گرتنه دوان کابلا ده دوان زینت خواه دوان کلوپری خواه بقیمت دگرن دیسا دو امدما لنافچه گریان لبازارجغه مدید کو هن یکینه درکتنه کولانان یک بیک مالان لیکولین دکن و پش رجی کارکو دکی بدریه و مالاوه دکن
داکو ولاتی دماوی کارکودی به تلفن خو بدن خواندن زانبن به او آواهی اوان ده چرا وشیده لی انجاق دنابا هفتیه که ده او یک بداوی به انجام ببه ما زیدتر ناوا باجر ناوا نافچه رادگهاند او ددا لی اف سی روژه داویه ام لگنداجی دگرن لگندا تشتاگو ام دبینن تشتاکی سوسرته yani nekemi navçeyi li gundajî zarar û ziyaneke zêde û windahiya canan saf zêde ye. Mînak em berê çûbûne hin gundên li herêma Narlî got li deştên li deştê ava bûne li van gundan hema bêje hin gund ji nexşeyê rê çûne yani kevir li ser kevir nemaye, mal li ser maleke nemaye û hejmara welatiyên gojiyana xwe ji dest daye jî ji gundan heya gundan diguhere lê hema li hemû gundan heye. Mînak li gundê ördek dede ku 300 mal lêne ji ber ku di mehê çile de gelek welatî li metropolên Tirkiyeyê dijîn li virê gelek mal vala bûn. Ji ber wê jî windahiya kesê ku li vî gundî pêk hat windahiya wan 33 kesan pêk hat. Yani 33 kes li gundê ördek dere ördek dede jiyana xwe ji dest dabûn. Dîsa gundê kêleka wê jî bi heman awayî bûn. Yani hin gundên ku 6 gundin ji sê payeka wê hilweşiyaye hin gund nevî bi nevî hilweşiyaye. Belê Abdurrahman di herêma Belê Abdurrahman tu dibêjî ji xwe rewşa li nava bajaran ev çend roj em radikinin rewşa li nava gundan ji hema bije ji qedera wan re hatiye heştinan wan bijin kesek bi hawara wan de neçûye lê belê li gunda ez dixwazim vê bibêjim li gunda yekîneyeke rizgariyê ku ev gundê got heya niha em lê geriyane got li gunda kesek ji nava kavilan derxistvan cenazeyek derxistbe tune ye. Belê Abdurrahman çend gunda belê balkêş hebûn mesela gundekî Özbek heye ev gundekî 38 male lê nêviye gund hilweşiya ye. Tenê li nava gund 14 welatiya jiyana xwe ji dest daye û ji vî gundî 8 welatî jî li Mereşê dibinê kavilan dema bû jiyana xwe ji dest dabû. Yani aslında gundî li gel qedera xwe rûbirû hatine îştin. Belê Abdurrahman her di heman çarçovê de me jî hinek dîmenên ku weyên li gundan temaşe kirin ku li Bakurê Kurdistanê ji xwe berf jî bariye seqemeke pir zêde heye wê demê ev gundî çi dikin? Birastî yanî niha dema got Ungariyan ji bo vê weşanê ez dirê de bûm em ji gund vedigerin ez û hevalê xwe Azad Altay me xwest ku em ji derve em ve sir û seqema golvire nîşanî we bidin û van çiyayê li pişt xwe yî bi berk nîşanî we bidin lê mixabin ji ber got saf sare em nikaribûn li derve yanî îdare bikin bo vê yekê jî ji neçarî di nava wesayîtê de ev ê weşanê dikin. Li gunda li gelek gunda hê kon negihaye welatiya ji ber ku kon negihane wan ev welatî di rewşeke xedar de dijîn. Heta hin ji wan ji neçarî dikevine wan xaniya xwe yî gozlareke mezin dîtine. Yani ihtimaleke mezin eger erdhejeke dinî piçûçik be jî çêbibe dibe got ew kabil bêne xwarê lê welatî ji dêlva got di sir û seqemê de bira cifin û jiyana xwe ji dest bidin êdî razî bûne ku dibinê enkaz û kavilan de bimînin û jiyana xwe ji dest bidin. Ev tiştekî sosret e. Erê rast e gelek em bibêjin hêjmara kon çadirên got digîjine herêmê jî kêm e. Yani mînak kelûperên em bibêjin xwarinê zexîre êdî di astekê de bi awakî peryodik hema bêje her ro digîjîne navçeyê. û ev jî li gunda jî têne belav kirin lê tiştên esasî ku welatî karibin serê xwe bixine binê konekî û xwe hinekî be jî pişev gerim bikin tune ye. Batanîkê min dîsa sobekê min lê yekê de jî bangewaziya wan hebûn ku demek berî demekê kon ji ware bêne dayîn. Belê Abdurrahman her pirsa dawî ez ji te bikim ji xwe ev rewşa erdhejê ji roja destpêkê hetin ha hem agahiyên ku di çapeminiyên di hewsiya medya Tirkiye ku dixwaze wan veşêre de hûn ya bi raya giştî re parve dikin lê aliyekê din di nava heman bijîn 4-5 rojên dawiyê de êdî hêrsa geliya li dijî desthilatdariyê ku bi propagandeyên cuda vê carî aniya ku kesên ku diziyê dikin talanê dikin dîmenî kuştinê derketin dîmenîn وحشتên ku em nikarin li ser ekranan parve bikin derketine pêş ev ji ku derê derket vê yekê dengvedaneke bi çawayê de ava kirin gelo derketina tîmên welatên ji derve hatine ji bo hawarê hatine derketina van qet têkleyeke xwe bi vê yekê re heye yan na?
براستی یعنی دولت اصلنده جبونا کو کماسیون خو مانیپوله بکه بله. و اف برتکن کو حیا ایرو لهمبری وان کماسیون دولت و حکومت پیک هاتنه جبو گو سروان بنخو منو وشیره وی هوایی تفدگره بله. گلک ولاتی گو امبارد داخفن همان تشتی بیجن یعنی هنه کسین کو وکی دستینه لانسکرین و نشاندان حیا ایرو بلکی میوه سویک یعنی آوه که میوه یاجی نگیشتیوان انسان اف بو حشترو برچینه تازینه دسرو سقمان دنه هنجوان ایدی جنه چاری دچن لوان جیه کو ام ببیجن تشتینه بلاو کرن خسروان دکنه بلا و بزوره جوان دستینن یعنی انسان انینا استکا وسا کو دستی خوبکن و لاوی بکن لهمبری دست هلاداریه لجبر گوه که قبول ناکن اف روژن داوی بوان دیمنن کو وکی دز هن کستین لانسکرین و تین ام ببیجن تین işkence kirin به هر چتی نخوشی نباشتی نسریوان ببی آوای هم دخوازن آلیکاریان گوشدر و آلیکارین گوشدر و تین بترسینن چارترساندی بکن لور هر آلیکارک راستیا وردی بینه و جباجار خورج را دگهینه یعنی مینک اگر از وکی آلیکارکی حتما بازار جغی روشا گو از لور بمینم از یه لسر تورا مدیا سانال بلاو بکم ev yek ve kemasi hükümet zedetir derxeder. Edema bu yek du kesa linç bikel kolana eze bitirsem o eze neyme bazarcığı. Levra bazarcığı bu min ciki garibe ciki dura. Hükümet bi ve ke az duye bavariye de megot xwaze ve bi yek ya duaji kemasi xo manipüle bka. Minak eğer vakta tabe tişteki piçucik xwazim be. بله. Her du roje awir yen ardhaje li bazarcığı ما یک پلیس و یک لشکر ندی یعنی نورمال اگر او پلیس مادم شک و گمان آن هیا گوه دز بکنه هن کارگاه بکنه جیا و گرک لهر تاغه که سری کلانه که پلیس اقدان یا نجبو کس تنزل نکه اما تشکی زات نبو لی پشتی روژ دو سیا پیشش بکچی لبر داری بیمان آیوز بیران یعنی اف مارکتین گونیزی دستلاتداره نه تن البروان نوبت دگرتن بله. بله عبدالرحمن خود کسی دستریجی جنت کر یعنی بله ما بخوام مشاهدی جوی کره نکر بله عبدالرحمن گوی که اول روزنامه‌وان ج مراشانگوان بجین هریمان ناوندا ارتش یا لباکوری کردستان تاگهین داوی و هر وها پولیتیکین کو رژیم دولت ترکیه دخوازه بگوهرینه لگوری خواب مانیپوله بکیانج لگوری خوارج راگشتره پا راگهینت ببیناری مرپار و کم دبجین گلک سپاس و جبو و خبات خوش بله بینرین هجا هر تکیلداری روشا لباکوری کردستان و باندورا ارتش و زیانا کو چه بوی ام دوام بکن انجام ارتشا لباکوری کردستان مینا جانی او قصید آلیه مادی ده زیانا که مزن لپیخوهشتیه ویرانیا ارتش حتی نها بوی سدما زیانا که به قاسی 100 میلیارد دلاری بیلانچو ارتجا بازارچیا مرشکو به باندور لده باجاران کر بودجه کاراساتا کمزن. لمرش دیلوگ رها آمد ادنه عثمانیه هاتای ملاتی سامسور و خارپتی یا باندور که زیده ارتجلی پیک هاتی بو سدما 13 میلیون و 400 هزار کز باندور بمن. افجی دیواتیا جسدی 15 نفوسا ترکیم. هجمار ارتجی جسادی 9.3 یا حاصلیا نافخوی یا خیر صافیه. آبوریا حریمی لسر سکتورا چاندنی و پشه سازی ایمالاتیه. لحریم ارتجی پایا اخراجات تقبل جسادی نه اخراجات ترکیه دیگه. لگوری دهاتین باجی ین سال 2022 ین هاتنه تحصیل کرن. آمد 8 میلیارد و 888 میلیون مالاتی 4 میلیارد و 377 میلیون رها 4 میلیارد و 874 میلیون مرش 6 میلیارد و 455 میلیون سامسور 1 میلیارد و 800 میلیون عثمانیه 1 میلیارد و 879 میلیون دیلوگ 16 میلیارد و 858 میلیون هاتای 47 میلیارد و 305 میلیون
کلیس 1 میلیارد و 108 میلیون و آدانا 4 میلیارد و 472 میلیون لیره ترکیه. هرمین ارتشی بگشتی 128 میلیارد و 133 میلیون TL لبودجه بارکرنه. لگوری دیتن و شیروین آبوریزانان و مالیات ارتش زیدتری 5 میلیارد دلار به. لگوری راپورا ترک کنفدی دی تخمین کرن که و خسارا مادی 84 میلیارد دلار به. لیبلی مالیات ارتش یا هفته طبقه 1999 که باندور الحد باجران کربو دناو برا 15-19 میلیارد دلاری ده خاط بو حساب کرن. حاصله نافخواه یا خیلی صافی 1999 184 میلیارد دلار با او بیلان توی ارتشا 1999 جده پایین ده هاتا نتوی تقبلی پیکی کربو. لی حاصله نافخواه یا خیلی صافی 2023 لگوری 900 میلیارد دلاریه. دی گوتن که خسارا مادی یا لحرمی ارتجی تقبلی جسدی ده حاصله نافخواه دیگه. لگوری وی حسابی خسار در دورا 100 میلیارد دلاریه. بری بینرین هجا ام ویجاری در بازی روشال اسرائیلی ببین. اسرائیلی جارا کردن به بالفرین ایریشی غزه کر اف ایریش خوژی وکه برسفداینا تو باران یا لسر خاکا ولات نشانده دوینا بری ده اسرائیلی جبو پروتستو کرنا داربیا نتنیاهو یا لسر دارازی خواه جبو گروا گشتی آماده دیکن. لعسمان غزه جارا کردن بالفرین اسرائیلی ترس دا آوا کرن. ارتش اسرائیل ایریشی شریدا غزه یا دور پیچگیری کرد. السلام عليكم. منذ فجر الاستقلال أخذ دولة إسرائيل على عتيقها بردفك ارتش اسرائیل افیجای ادرعی لسر مجار داخویان دا. ادرعی دیار کرکو ده ایریش ده ناوند آماده این خاف این هلبرینا روکتان این حماسی هاتن آرمانج کرن. ادرعی او ایریش وکه برسفداینا ایریش یازده سبات یا روکتان کوج غزه بر به اسرائیل و هاتن آویتن پیکات. بردفک ارتش اسرائیل دست نشان کرکو ارمانجا ایریش عسمانی اوکو هیز و هولدانا چکدانینه یا حماس تیک ببا. إن الأسلوب الهمجي والشيطاني الذي تعتمده الحركات الإرهابية ادرعی قبل حماس خوارکو او بردیلا هر ایریشه که لسر اسرائیل پیکتینن بده. شاهدین لغزه ایریشن عزمانی ین اسرائیل پشتراس کرن و دیار کرن کو زیان مادی لهرمن بمباران کری و در دور آوان چه بونه. وزارت تندرستی آباجر حتی نها تو داخویانیک ندایه کاد انجام ایریشه ده کشتی و بریندار هنه یا نه. אזרחי ישראל, ראשית אני מבקש לחזק את אנשי ונשות כוחות הביטחון שפועלים... لالی دن برتکن لدیجی ریوبریا سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو زیدد بن. اب برتک پشتی هولدان نتانیاهو ین دخوازه هیزا دادوری لواز بکه پیک هات. لولاد جبوه که گروا گشتی پیکته. جبو سرکفتنا گروا گشتیل ناوندن بازرگانی و کشسازی زاننگه و دبستان نسرانسری اسرائیل آماده کاری تین کرن. گروا کتی خوستن بگه نیزی میلیون کسی ایرو دان نیورو بخو پیشاندان که مزن لبرکنست آنگو پارلمانتوی و دادگاه بلند آل که لکاوی دست بکر. آلین گراو ریخستن کرنه تقص کرن که گراو و بدلخوازی لسر حساب شخصی یا کارکر و کارمندان پیکوره. به هزاران شرکت بازرگانی دناو ده 200 شرکت تکنولوژیا بلند تاوی شارداری تل اویو بسدان شارداری و گلک زاننگه و دبستانان بجداری گروه بونه. گلک شرکت جبو پشتوانی کارکران راگهاندن که اوی دستور بدن وان داکو بجداری گروه ببن. حکومت هولدا کو پلانا گروه به قدخه کرنا نبونا کارمندن حکومت سابوته بکه داکو او بجداری خو پیشاندانن لدیجی دولته نبن. بری بینرین هجم لور دیگهشین داویان و چین خود بشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا باخیر و خوشیده هر شاد و بختار.